Hoću samo za kraj da vas pitam, imamo još minut, šta je sa programima, regionalnim stambenim programima za rešavanje stambenih pitanja Srba izbeglih iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine? Pitam to zato što u ovom trenutku grad pomaže kupovinu zapustelih seoskih imanja za Srbe sa Kosova i Metohije koji su privremeno, nadamo se privremeno raseljeni, ali za njih privremeno je, oni ne uspevaju ni ta prava da ostvare jer oni su u svojoj matičnoj zemlji samo što su izmešteni. Dakle, ovo su sada strane zemlje, ovi ljudi se nikad neće vratiti, mnogo ih je još, mi imamo iluziju da se kao rešilo sve Altinom i Plavim horizontima, a nije, no ima i centara i formalnih i neformalnih. Je li ima još tih kuća, odnosno stanova za izbeglice? To su već ostarili ljudi koji nemaju ni penzije, niti mogu da zarade. Ne samo ostarili ljudi, ima dosta mladih ljudi koji nisu stambeno rešili svoje stambeno pitanja. Mislim na one koji su neposredno došli. U Srbiji se, konkretnije, u Srbiji se od 2012. godine sprovodi takozvani regionalni stambeni program, čiji je cilj bio da se u toku 5 godina, dakle do 2017. godine, riješe stambeno pitanje proteranih Srba iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije BiH. Tada je od strane Komisarijata za izbjeglice i migracije evidentirano 17.000 izbjegličkih porodica koji nisu riješili stambeno pitanje. A sad koliko? Nažalost, program se užasno sporo sprovodi. Od 2012. do danas riješeno je svega 7.000 izbjegličkih porodica. Čak je najavljeno da će program biti završen krajem 2021. godine. Po tome ispada da će preko 10.000 izbjegličkih porodica ostati stambeno neriješena. Ja apelujem i tražim, pošto je obećanje bilo države, da će sve izbjegličke porodice biti stambeno riješene, da program nestane. Apelovat ću na novu vladu kad se formira, da se založi kod međunarodnih donatora, kod Europske unije, da se program nastavi i da svaka izbjeglička porodica bude stambeno riješena. To je elementarna stvar, radi se o najvećim žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije i red je da nakon 25, 28, 29 godina one riješe ključno pitanje integracije. Mi imamo tu također 2-3 hiljade porodica i ljudi koji formalno nisu dobili izbjeglički status. Nisu se prijavili na popisu stanovništva 96. godine, ali su protjerani iz Hrvatske Federacije BiH, oni nisu uzeti obzir. Apelujem na Komisarijat za izbjeglice i migracije i da te ljude uzme u obzir i da oni steknu pravo također da konkurišu pod istim uslovima da riješe svoje stambeno pitanje. Bilo je to dodjela stana, kupovina seoskog imanja, montažne kuće ili dodjela paketa građevinskog materijala. Također, veoma, izvinjam se, apelujem da se konačno ubrza realizacija toga programa. Ljudi čekaju, recimo, objavi se lista da je recimo 30 porodica dobilo građevinski materijal, stan, seosko imanja. Realizacija da uđu u stan, da dobiju seosko imanje, čeka 2, 3, 4, 5 godina. Znači, ljudi su ogorčeni. Imamo i najmanje 10.000 sada koji dalje nisu riješeni. Taj broj je realno veći. Dakle, apelujem i tražim da se program maksimalno ubrza i da se ne završi dok svaka izbjeglička porodica ne bude stambeno zbrinuta. Većina je to rešavala sama. Velika većina je rešila, ali imamo i dalje, ponavljam, preko 10.000 koji to nisu uradili i treba im pomoć države kroz ovaj regionalni stambeni program.